Bishop Sheldon agambira ebyo bwabire na hasarira beji ba senior ya kana na senior ya mukaga abarikwetebekanisa zo gukora ebigezo byabo byahamuheru aharakashaka Girls SS kandi Bishop nagira ngo government obutabaha mikono kiriyo nekibateganisa. You are very unique, Kashaka. This is the only school, grant-aided school, supported by government, which has no building from government. The only in Ankole Diocese. You are very unique. So that means that for you, your church, tumwine chokuchikorra. Araba kuija akaja mkanda ha government ekatahechiga. Mbweni mwe muri yabitu 100% plus. Ebuzo bya senior ya kana nibije kutandika ebiri 10 by'okwezi oku kandi tuburiza abarukwebembera ishomereri okubatebekanisa beje hagati ya kesharingo kabashomesa akariyo nakagendo misho koko kuri abashomesa bitu aba humanities bakabanza bazo mu strike konkitwe Kashaka Girls tukareba ngo twataho buryo abana bagumani bashoma twabarondera notes bakoporora bakora discussions when tiba missing time munonga staff egereze gukoraga na demonstration kuranga mu twashomesa tongera kushaba government etekateka abashomesa ba arts ebonjera akasente nabo bashomese bino muhimbo omukugumerwa oku abeji batugambira uko betebekanise cyo kubanza mbere nshobora munonga ngora za extension gusatenga bege byanje atinga Kashaka ko yabe yakabero muri imbarana ni ya 20 mu Uganda hatu ready okujifuya yo kubanza muri imbara kandi tukagiteka amonya bunje munongo mu Uganda yone. Umuganda Bishop w'ubureberezi bwa East Rwenzori ntashaba bahereza bamakanisa kugarura eminyeto mu maramezo okuburirwa. Bishop abira ryahakanisa yabigura mutawone kansoni yemwe mu district ya Kamwenge. A challenge lies in your hands. Washomese kumanya Kristo mubaleta Yesu bamumanye bamwetegereze twaba tutakuza eminyeto tukabato mu kanisa bakeshobora bakashomeka bakaburira bakekira sante zabo tukabona bakerekana n'icyo omukushaboku abeji ba senior ya kanane ya mukaga bahasirirwe obwe barikwetebekanisa zo kubuzibwa. Grant that they may present the best in their examinations for excellent results. Senior 5, Senior 4, Dividerali. Habra Kaba. Senior 6 ni 15. Actu ni 10. Na kuna habra ya bana. Bachi mnoga bana ni kanga na mwendabu Bishopito kawana kwa tushemeza kuba tukuza kutandika itoka masinefu tukaje kwakira kwinji none wotandikire kirasi na yerinse noja oje mo kutina omoti na yunebu ko kuje kwa bishop kwa tugaramo masiko kuba yatogisa kuje kugumisiriza kitwe kabana babishi umugumisiriza umbwire bo misho nza kufuna ibintu bindi kusinge bakutubiya biza hata ndi Stuart Twino Mujuni na Anthony Twine.